Hello everyone. Asi video asi topic ase akoi gi height se kamaina naturally boost tawani adudi akoi height se kamai naturally increase wangani adui wangangani adui matana ngasi video semjabani mayam video so in last pm view amasung ai channel se like subscribe amasung share to ko viano wang one name by se anamana depend to akoi genetic ta adubu akoi haksang siga wang by potential leiba taraga di soidana aina ngasi share do doiba tips se man follow to taraga di naturally akoi height increase to gani aduga ahamba aina height doiba tip up se akoi nutrition haibadi akoi gi carbs protein amasung fat tanatana akoi gi minerals vitamins amasung calcium sising se akoi nukti ki mathau tai ase je akoi growth tanatana akoi haksang se overall function to bore so sising ya mathau tai aduga protein hairaga akoi supplement tanate egg tagi fangani chicken soybean asising je so koi protein phangbai ai aduga calcium se koi ki bones ta su ya mathau tai ado sising se ma'am koi nukti ki chariba lunch dinner amasung breakfast include to view aduga soidana koi changes wo fangani koi ki growth tanatana overall body da su second ki tip se ya important amasung koi nukti ki to bothavani aduri tumba se yam important oi adudi akoi haksang se growth oi base special tumba matam da adudi growth hormone secret oi se akoi tumba matam da adui akoi na 7 to 8 hour tumda bataraga di akoi growth the effect lakani adugi ma'am tumba se at least 7 to 8 hour no magi tumbio aduga soidena akoi haksang siga changes ugo fangani amasu koina pamiba growth oibaro dus ugo fangani adui ma'am good sleep tobo yam mathau tai heart ki tips se ya important tips ni aduri exercise toba adu exercise se karam exercise toba akoi height increase oikani haibada stretching akoi haksang stress toringa akoi height increase oibai chances jam lai adugi aham exercise se aina haiba khudingi mathak to photo share to jake aduri ma'am si photo si yenga ma'am exercise toba te yam lai gani adu aham ba se forward bend is yam live stretching exercise amani mayam basi se 5 to 10 time nuti repeat to view natroga mayam si to inda bataraga su standing forward bend se to view 5 to 10 time anima ki photo site share to jage mayam si jenga si exercise se yam line to ya gani again exercise in bar hang hai ba se koina pull up to matam da akoi bar da jala leiba dumaina asi bar hang tawani akoi jala leigani adu 5 to 10 time akoi se exercise repeat tawani adu akoi angamba ama to matam da yam kuina jan ngamoi adu tap tom to mai gi timing increase to lu adu asi gi exercise to matam da akoi gi stretching akoi full body stretch tawni aduna akoi height increase to ibada yam kana ka da exercise amani adu exercise akoi na any youtube to wera google search to wera akoi na height increase oni mataraga stretching yam to matau dai adu gi aina hariba ngasi exercise ma'am soitan to view adu ma'am pamiba adu di height increase oining ida soitan oigani adu second exercise su ma'am nuti gi 5 to 10 time to view aduga third exercise na cobra stress yam easy oiba stretching exercise amani ma'am mathak te image share to jaba se yenga asi exercise to view asi exercise si koi 5 to 10 time to view adu asi gi aina ngasi share to iba exercise ahum adu stretching gi exercise ahum se nukti ki 5 to 10 time repeat to view is exercise to 5 to 10 time repeat to view ni si sing se ma'am na follow to bataraga di soidana adongi height increase oining ida soida oil fangani amasung akoi haksang se height increase potential leiba taraga di soida increase oigani mamangna aina high gi test ma'am da ma'am soida follow to view aduga doubt leiba tar su soida comment to biramo matanga se ngasi gi video solution jarage mayam ai channel soida subscribe to view amasung like and share to ko bigano thank you